gusacinga gusa ukorera amafaranga. Twandikemo wenda Nyabihu, kwandika Nyabihu gusa point 3 gusa zikaba zirinjiye, gusacinga gusa. Hello friends, ndabasuje. Uyu munsi rero nje kubereka uburyo dukomeje gukorera points muri no app yitwa Microsoft Edge. Iyi app rero dukomeje gukoreramo amafaranga cyangwa se points, kuko points nyine nizo tuzavunjamo amafaranga. Reka nze mbereke rero, nkuko mubibona ubu ngiye ngejeje muri points 872. Ubwo kubikuza ni points 1500. Ariko ubu ngubu ab'inkwakuzi bamaze no kuzigeza. Ab'inkwakuzi nyine kubera ko ngewe mba mfite ibintu byinshi ndimo ndakora, nababwiye ko ndi umunyeshuri wa kaminuza, amafaranga menshi y'inyongera nyakorera kuri izi website. Nk'umuntu ubu ngubu utarafungura Spain aba ari kumbabaza, wenda abayifunguye bikanga bo nabyumva pe, ariko se ubu ngubu mbabwije ukuri amayinite yose akenshi ngo ngura nyagura nkoresheje amafaranga nakuye kuri Spain. Mboke twigarukiye hano rero, nkuko mubibona murabona points maze kugeza muri points 872. Gusa icyo mbakundira, murimo n'abantu beza pe, bazi gukora, bumva nyine umuntu abwira bakumva. Kuko nk'ejo bundi ari kumbwira ati ngiye wingejeje muri points 900, ariko ubu ngubu igihe nabiberekeye, ubu ngubu wa mbere akaba yarangejeje muri izi points 1500. Ino card akaba yayibikuza. Urabona points nyine ushobora kubikurizaho ni points 1500. Ngayibaze ku munsi gufata iminota, ntabwo iminota irenze 5 gusa. Ku munsi ushobora gukora points 200 bitewe. Impamvu uvuze bitewe, ushobora no kuzirenza ugakora muri 300. Hari igihe wenda iyo ufite nka laptop points 300 zageramo. Rero ngiye kubereka uburyo dukora points. Indi video ndaza kuyikora none yerekana uburyo none ushobora gufata izo points ukazihinduramo amafaranga. Hino card murayibona, wituri ukora redeem hano, izi points ukazihinduramo amafaranga. Urabona bari kutubwira bati Roblox digital card 100 Robux. Kugira ngo byibuza wenda mwumva agaciro kabyo, ikambereke 100 Robux zigira agaciro k'amafaranga ngahe. Nkuko mubibona rero, reka tujye muri Google yacu cyangwa se search engine yari yose, website ujye muri search engine nyine yawe ya Google, wandikemo wenda, reka turebe 100 Robux zavunjwamo amafaranga angana iki. 100 Robux rero murabona kadusacinge, murabona 100 Robux iriya karita murabona ko ushobora kugira agaciro k'amafaranga agera ku $1.25. Aya mafaranga si ubwo ni makeya. Ibaze kugira points 5 ku munsi, byibuze katuvuge ukorera points 300. Ubu urumva aya mafaranga byibuze ushobora kuyakorera mu minsi 5 gusa. Aya mafaranga se niba ushobora kuyakora mu minsi 5, ku munsi wakozeho iminota itarenze 10 cyangwa se 15 ku munsi byonyine, akanya wabonye nyine ugakoreshaho iminota 10 gusa, ugakora ibyo ngiye kubereka nyine ukorera zira points. Nyuma y'iminsi 5 ukabikuza aya mafaranga. Ibyo ni ibintu bikomeye koko. Kanze mbereke rero tudatinze uburyo ukorera points ukazibona nyine. Nkuko mwabibonye rero, hano turi muri application yitwa Microsoft Edge. Microsoft Edge ubushize nakoze video ibabwira ku downloadinga, mbereka abonaga sene gato kerekana uburyo ukora points. Ubu rero ngiye kubereka uburyo none points uzikorera ari nyinshi. Kugira ngo rero points zawe ziyongere, udownloadinga indi application bayita Bing. Nkuko mubibona hano byanditsemo, ngenda nayifite kugira ngo nyine points ukorera zibe nyinshi, kuko iyi ni Microsoft nyine igira browser zayo nyinshi. Iyo ukoresha izo browser rero uzisacingiraho, ari nabyo ngiye kubereka points ziriyongera ukorera. Kambibereke rero, reka duhere muri no Microsoft Edge, sibyo? Microsoft Edge rero uba ufite task baguhaye ku munsi. Nk'ubu murabona mfiteho plus, task yose biriho plus. Ubwo iyi task ni nyikandaho ndaba nemerewe gukorera points 10. Ubwo ni nyikandaho ndaba nemerewe gukorera points 10. Kimwe ni nyikandaho points 10.
izo ni points 30 mu minota mike cyane. Ubwo niyi ninyikanda nemere points +5 katubikora. Kamere kuri iya mbere gukandaho gutya gusa biba bibaye, ugahita wisubirira inyuma upfa kuba ubukanzeho gusa. Ubwo points 10 ndazikoreye, urabona ko zise ziba points 882. Ukongera ukagaruka hano ugakanda kuri hano more rewards, ukongera ukamanuka, urabona ko hahise hivivura ko nazikoreye. Ugahita ukanda no kuri iyi yindi, gukandaho gusa biba bihagije, points zawe ubu zibonye. Ukongera ukaza hano ukabikuraho, ubwo task yawe uyirangije nyine. Ubwo izindi points 10 mba nzibonye, ukongera ugakanda hano, urabona ko zise biba 892. Ugakomeza rwose. Ubwo tumaze gukora points 20 mu gihe kitangana byibuza n'amasegonda angahe. Wenda za application zindi njya mbere kazo ziragoye, ubu se niyi ko kiragoye. Ubwo ugakomeza n'indi point izindi 10, ubwo nazo gutya turazikoreye. Aba ari agakwizi baguhereza akenshi. Task ya gatatu baguhama agakwizi, noneho kutagakora zira points 10 urazikoreye. Ariko niyo ugakoze hari izindi bakongera. Katurebe wenda gerageze, which iconic tower is a symbol of Sito. Reka wenda nsubize ibi nubwo ntabizi, ariko iyo ugakoze ukakuzuza points zawe barazongera. Katurebe kapfe gusubiza nta kibazo. Ubwo uzajya ushyiramo ubwenge, mubona wenda kanda gakoze, which tech giant has its headquarters in Sito. Wenda nsubize Amazon, ubwo ntabizi nacyo ndagikoze. Hano wenda bonye 2 kuri 3 uhita ubikuramo nyine kuko task wirangije. Ubundi ukagaruka ni kuri page yacu ugakandaho ukareba points zawe. Murabona zisi ziba 986. Ubwo banyongereho izindi 100 zirenga zose kubera ko ari agakwizi gusa nkoze mu tubazo tubiri. Si ibintu byumvikana se? Ni murebe, nagiye gukora kari agakwizi mfite points 890 none nkoze mu tubazo tubiri banyongereho points zirenga 100. Ibaze iyo nzuzuza, ubwo yo birayibazo mbisubiza nkabyuzuza naye kubonamo points zirenga 1000. Guys, ni ibintu bikora ntimukabigire scam. Microsoft Edge cyangwa se Microsoft murayizi kari company ikomeye, kandi ubu ngubu hano nta na points zigaragara turakorera. Ubwo umuntu yihanganye nyine A1 ari kubibona. Umuntu wihanganye akareba video, ubu ngubu ni ugiye kujya mu nyungu, kuko ubu hano tumaze gukora points nkeya, izanyazo ntiturazigeraho. Urongera ukande hano mberetse na point harabura 10 zingahe ngo nuzuze 1000. Twigarukira hano kuri rewards, hano muri rewards kandeho. Nkuko mubibona rero hano kwa task 3 turaturangije. Utu 2 dusigaje kamwe ka +5. Izi points 5 nazo reka tuzikorere, aba ari uguhuza gusa akanako tugakandeho tuzikorere. Rero nako karoroshye, aba ari ugukora iki gistaff ukabitondeka ku murongo, gutya bimeze, ukabitondeka nyine uhereye ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Eka wenda mbikore nabyo, kanda kuri aka bakubwiye ngo ugakandeho utangire. Iyo birangije cyangwa se iyo kakunaniye n'ubundi ukanda kit points 5 kuba ubuzikoreye, ugakandaho gusa nabibabwiye ko biba bihagije. Uraza ugakandaho rero, urabona insengero 991 5 bazishyizeho, ukaza ugakomeza ugakorera izindi rewards. Urabona ko rewards za hano zose ndazirangije. Ubu gutya sindasoza gukorera points. Ikintu rero uhita ukora, dutangira nababwiye nti udownloadinga indi application yitwa Bing search. Kanze nyibereke, niyo uhita ujyamo iyo umaze kumara
iyo umaze kumara gukorera points zose ziri hano muri Microsoft Edge. Kanze nyibereke nkuko uri muri iyi ngiyi ari nayo nababwiye kudownloading ubushize. Uhituza rero uba wa downloading yitwa Bing, nayo uhituza uyinjiramo. None ukimara kuyidownloadinga Bing uba washyizemo nyine email wakoresheje winjira muri Microsoft Edge. Ibyo nabyo si ibintu nabigisha pe. Uhituza ugakanda kuri Bing rero ukayinjiramo. Bing n'ubundi biba biri connected cyane kuri iriya Microsoft Edge. Dore nk'ubu point nakoreyeho hano uhita uzibona ko zihita ziza biri connected nyine ni yabo nayo biri connected. Mbo rero kuri Bing simbiberetse wenda neza, uraza ugakanda hano hejuru ku muntu n'ubundi, kandi ikiza cyayo nyine murabibona kiti kubwira iti muri point wemerewe ku munsi 210 maze gukoramo 39. Bivuze ngo izi ngizi nizo maze gukora muzo nemerewe ku munsi. Ubwo izi ngizi ni nazo nitwa ko nakoreye muri ya application ya mbere yitwa Microsoft Edge. Ubwo izi rero zindi zisigaye kuri 210 nazo hano muri Bing uraza ukazikoreramo. Bo bituza nyine ugakanda hariya naberetse hano hejuru ku kagabo ugakandaho, wangiza ukamanuka ugakanda hano kuri Microsoft Rewards. Ugakandaho kuri Microsoft Rewards, ubona ko point nakoreye handi n'ubundi na hano zihita zigaragara. Dore ikintu cya mbere rero uhita ukora ukigera muri Bing, uhita ukora kano kantu kitwa day check-in. Ugakandaho gusa point 10 kwerekana nyine ko waje gusa uwo munsi, point 10 zihita zinjira. Dore nk'ubu ngakanzeho ubona ko point 10 bese bazima, none zise ziba 1001. Mbo ukaza ukamanura nk'ubu murabona gusacinga kuri Bing ku manota 150 mfiteho 9. Uze ngo ndiri bwirirwe nsacinga kugeza no manota 5 nyakoreye. None impamvu nahoze mbabwira ni ushobora gukora 200 arenga ku munsi. Murona gusacinga wemereweho point 60 kuri telefone na point 90 kuri laptop. Ubwo urumva kwa ko twebwe dufite telefone turakoresha izi 90 na izi 60 nta kibazo. Noneho andi izindi points ziba hano kuri Bing search ni hano read to earn, gusoma gusa bagwereza articles ukikanda gusa point zawe 3 ubu zibonye. Ubwo murabona hano tubonye point zingahe ziyongera kuri za zindi. Hano izi ni 30, izi ziri hano n'izindi ziri hano 50. Izo ni points 80 zigiye kwiyongera ku zindi twaye dufite tumaze gukora muri Microsoft Edge. Mbo rero reka mbereke akangaka ko kuridinga to earn, akaba ari komeraho wenda uraza ugakandaho. Urabona izi ni articles bagiye bampa ngomba gukandaho nkazisoma. Nkubiye reka nkande kuri iyi, murabona ko nkikandaho bahise bampa points 3 bwiza. Ubu gutya biba bihagije, nkahita nyivaho nkajya gusoma indi article yabo. Kankande wenda kuri iyi nayo murabona ko wese bampa izindi points 3. Ni ukugenda ukanda kuri zira articles baba baguhaye gusa ubundi bikarangira. Genda ukanda kuri aya articles gusa baba baguhaye, ubundi ukiyakandaho nyine points zawe ubuzibonye. Dore nka hano nkomeje kuzibona kugeza ugejeje zira 30 nyine uba wemerewe ku munsi. Urabona ko ni ibintu bidakomeye kandi bidasaba igihe cyawe ngo kinini cyangwa se ngo utegereze. Ni ibintu bizwi nyine points ukorera bikaba birarangiye. Ni gusoma articles 10 gusa, ubundi points 30 zawe ukabura zicyuye. Urabona ko nkomeje kuzibona 3 uko nkanze kuri buri kantu. Dore nkaka nakoreka ngakandeho. Ikitondirwa nubona ukanze ku kantu ukabona zira points ntibazigwaye, ubwo uzaba ugakanzeho kabiri. Hari ukuntu usoma kahati ko kongera ukagakandaho, ubwo ngubwo nyine ntibaziguhe, ubwo baragakanzeho kabiri. Nkaka mvuyeho niko buriya naye narakarebye ubushize.
nkande kuri aka, urabona point ndazibonye 3. Urakomeza kugeza point zawe zose uzibonye. Murabona point 3 ziraje, ugasubira inyuma ugakanda kako kandi, point 3 ziraje. Urabona ko rwose aya mafaranga si scam, uhita uyabona nyine ewana. Wakoze neza mu gihe kingana n'iminsi 5 gusa, kiriya gihumbi ubu kidownloadinze ku bantu baba mushaka gukora amafaranga ari extra kandi ntimugacike intege. Nk'ubu nanjye ibi ndabikoresha, reka wenda dusubire inyuma ndebe ko points nemerewe mu gusoma articles zitarangiye. Urabona ko maze gukorera 1025, kandi kuri Microsoft Rewards ndebe, tuzukareba niba zitarashira. Mubona ko nsigaje 2 gusa, ubwo nyine points 3, ubwo no gusoma task 2 nkaba ndasoje hano kuri read to earn. Uraza kandiho n'ubundi, ubona ko iya mbere ndayibonye, ngo nsigaje kamwe, nkande kuri aka, n'iya kabiri ndayibonye. Ubwo points zo kuridinga ano ma articles yabo mba nzirangije. Tugaruka rero ukajya gushaka indi task uba usigaranye. Iyi task ya nyuma rero yo ndabereka akantu gatoya, ibindi namwe muzajya mubyikora, niyo gusacinga. Uraza ugashyiramo ijambo ushaka, wenda reka nandikemo Musanze, muri search, kandi ushyiramo ijambo usacinze bwa mbere. Urabona nanditseho Musanze, urabona nkimara gusacinga points 3 zise ziza. Gutyo ukagenda ubikuramo ubisubizamo nyine. Wenda nandikemo akandi karere, wenda nandikemo Nyarugenge district. Wenda Nyarugenge nayo ndayisacinze, points 3 ndazibona. Mbo ugenda ubikora gutyo ukareba ko points zawe ziri kuza, ubundi uba ubirangije. Ubona ko rewards zibaye 1037. Mbo rero ibintu ni mu bikore twuzuze rewards 5, ubundi tubashe guclaiminga ino card iyi ngiyi. Mwabonye ifite agaciro k'igihumbi k'amadolari 1.25. Ubwo ni amafaranga y'u Rwanda agera mu 1500, gutyo 600 arenga. Ayo mafaranga si makeya utigeze uvunika rwose. Ni ugukora rwose. Iyi kadi kwa gatanu ndabibasezeranyije, ndabereka uburyo umuntu ayiridiminga. Uyu munsi kwari kubereka uburyo points zikurwaho cyangwa se zikorerwa. Murabona nk'ubu ngubu naje mfite points 800, nkoreye points 200 zirenga. Iyo mba mfite machine mba ngejeje mu 1100. Kwa gatanu rero cyangwa kwa gatatu video ndayibakora rwose nibagezeho, kuko points 5 nanjye ndaba nazigejeje, nubwo mba mfite ibintu byinshi ndi gukora, ariko ntibizambuza kuba nazigejeje. Thanks, ndabashimiye kuba mudukurikira. Abatakora subscribe muyikore.